Muntina tunia hechito na ngay hozo sin bon savin Christ Center Family Bible Study akonin kahinlim chevin him. Tuni ni ko ahi Character Bible Studies. Bible Eve chungchanga headinga pa holle amahin ko ako na kihil na thei ho pha chomcha inave khom ki diu kanomen him. Ama sa penin nule pate hon chate ho to insung mai sam kahepoi ai lo le phalong inei ka komle isate ho zo si to ina sim khomte divin ina sei pite divin pakai men ikitim vin him. Bible sunga if kimuna bung le sang ho Bible references ho cho hi le akhat na Genesis bung ni sang som le get up som ni langa sunga akimuin abanin Genesis bung thuma para bung thum chang khala para bung li chang som ni lagup chan jong akimukirin 2 Corinthians bung som la khat chang thuma jong akimuin 1 Timothy bung ni chang get up som le li sunga jong akimuin chukile 1 Corinthians bung som la khat chang get up chang ko sunga jong akimun him hi cho zo si hi pha ni kom tiang le sim zo in sim do thewa hin him if kiti hi Hebrew to changa para kila do hin hawa kiti akona kila do hin him hi chi chu ipiti na hamatil ahing ahilole hinna tina ahin him if hi mihim te zau si adinga minu tia het hin him leise chunga nume masapen minu masapen chule zi masapen zong anahin him if kitinu hi pathenin mihim apihing sa ahin sim ahin nume sunga kona anaping do hilo ahim nule pa akona zong anaping do ahipoi pathenin Adam ana imut milsa ana agu arip khat anala adopi if anasim hi tikisi en Genesis bung ni sang sob ni khale sob ni lama akimun him pathenin if zongsu Adam anasim banga amalim le melpua anasim ahi Genesis bung khat sang sob ni la sagina akimun him Adam min Eve chu minni anapen hi akhat na so numei kiti hi anapen ani na achun hepla anom zo hanin Eve anasain him hi chu hinna tina hi Genesis bung ni sang som ni li Eve chu pathenin Adam ki thopi ding le akiloi pi dinga anasem pi hi chukile Eve Bible satanin ana hepla amasat pen le ana chon si masapin anahin him abana hin if weaknesses alha sam na ho anavi khomu hite if in pathen thu pe anaha be in ahi pathenin hichi thinga na ne ni honlet na thi te honding hi ati pa zo ama in Genesis bung thum sang thum lama hin pathenin hichi na ne hona na lol ha hon ni le tin pathen thu se thu pe pa zo ana hab ben amal ana hab ben him pathen thu pe sanga Satan thu se anata san zo nu hi Genesis bung thum changa le changup songa akimun him azipa Adam jing zong son se na anapuilu nu hi Genesis bung thum changup ama son se na kisia ngaidam thum sanga gul anango nu hi bung thum sang som na thum na if chon se na anal ha zia vanoi mi asona chil ha zo se chon sia kisim hi wa hitai pathen le azipa Adam donglowa ama chamta decision anala azia lebla ana hi chukile numeila now so na tho masapin no cho if ahin him pathenin Eden hona I macha ki wat umlawa anakoi ahin even pathenin api lo thinga khat bo se anavet lalzia son se na anala lo ahin him chukile Genesis bung thum sang som nil khana ki mo bangin pathenin 7 ponsel anasim pi nu ahim even amal hebla an omzoa apasal Adam jing zong chu son se na anapuilu zin pathenin Eden hona konin anadel mang hontan hing pathenin if anagaw sap na ho su ipipiham aneveo hite akhat na so now na bopting now so nat gen thea now
na hindo ding hi atin him ani na chun na zipa jing hangai za na ding hi atin hi chule aman na chunga vai ahom ding hi tin bungthum lama akimun him asai na dingin if hin ko akona kihil na the ai lol if hin ko akona lesson izil do the ho chu ipp hamana veo hite pathienin ap chunga mim khat hi na lungkim sela ap lo thil le lo ke hepoi ne le cha ke hepoi in le lo ke hepoi velal zi le kilo sit na zi ahe satan ke le bla sa lawin apana him pathinin minu masapin zima sapin le mihim zo si adinga minu hina anapin ahim ahin la pathin lungto mo masapin le anachon si masapin apasal jing jong chon se na puilut masapin nu anahikilin ahim azi chu pathin tu sei sanga satan tu sei anata sanzo ta azi ahim in sunga minute hon pathin le ipasal te odong lo a icham ta dison ila ting iu banga kila khil the hi ti sumil po hi te thilin ta hi han lang thil neu cha hi zong le ipasal te to na pasal to pathin ko ma ta khom puma dison ila te divin aphan him cha ten jong inu ipate au thu sa lo le dong lo in nang ma cham semin dison mo la jeng hi in khunung chan ge ya kisi na le bol khel len ta khathe hi ti sumil po hi tem if chon se ja mehim te zau sin agu consequences itho bangova in sunga minu mi pa chule chati ho chon se ja in sung pompi akhang khanga pathen gau sap chan na the ki bol do the a hi zen ching thei ta en umu hi te if in pathen koma ka bol khil tai tia ngai dam thum sangin ama chon se na chu gul anango son zen pathen gau sap na ana changin him chukile even a chon sit na pathen ko ma ngai dam anaki thum han lang hi le pathen anangai dam ding a hin him minu mi pa ki ka ke pon cha te ki ka ai lo le khat kyoi moto lowin ke mo a hi ke su khel a hi tin ngai dam ki thum to thei che lew han satanin ei zo po vintin pathen lung hleina zong ichan te diu hi ti sumil po hi tem a chaina din satanin aha tup thu pi pen chu relationship su ke ding su se te ding ti a hi zen pathen le mi him de relationship su ke ding minu le mi pa te ki ka su se ding uza ki ka su se ding minu mi pa le cha te ki ka su se ding ti hi agel thu pi pen a hi zen e ho zau si jong pathen ko ma thousand pumin chingthei ta in satan mon on po hite mon pe po hite ti so sa in de kitip no mo hen he tu ne ji thon ngai ho zau se pathen e bon 7 pathe e bo che ta han e holim pi che ta han amen.